Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Zitutshulwe zalemala kanzima namhlanje sidatha kusa izilamane ezimbili esineminyaka engu-18 ne-13 ngesikhathi bengenelwa izinswelabuya namhlanje ezidatha kusa ngesithuba zabo phaswane ekuseni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezidemiti. Igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda, ungangibiza entatheli eka-YouTube. Okubekwa ukuthi zidutshulwe kanzima izilamane ezimbili esineminyaka engu-13 ne-18 ngesikhathi bengenelwa izinswelabuya ekhaya labo eHazelme KwaZulu Natal namhlanje sidatha kuso. Kwembiko yephiko lonogada reaction unit South Africa itibizwe endaweni yesigameko namhlanje ekuseni ngesithuba zabo phaswane ifice izelamane ezimbili zidutshulwe kanzima ezinqini. Lithe lezelamane kungena amadoda angaziwa ngodli uNdlovu yangena endlini yabo babadubula ezinqini baqede bashaqa amafoni kanye nemali babe sebeshaya bechitha. Ngaleso sikhathi bathe bebelele baqhube bathi abakhonanga ukubona ukuthi abasolwa ngabe bangobani. Abagilwa baqhube bathi abakhonanga futhi ukubona abasolwa ukuthi ngabe bebabangakho. Umama wabantwana kube ukuthi ubengeke ekhaya ngesikhathi kwenzeka lesigameko esibhlungu kangaka. Kubekwa ukuthi ke babe sebephuthunyiswa esibhedlela bathola usizo bakhona ukululama. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa mina ukuze ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina nje entathela YouTube sengibhoba kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.